yini ibhande mhlawumbe nje uzungibeke nasesithombe libonakala kanjani ngoba omnye mhlawumbe lokazala akazalibone nangamehlo ibhande uthi thina ezulwini kuthiwa ibhande ngoba kwakuba ngathi into eqala la ibisigudla iziyojikeleza ngale ibuyisa izohlangana babethi mayisihlangeneke la usuzodabula amafu ukuthi liyahlangana ibhande angiboni ngokwencwadi uba kuyenzeka ngoba ama-dermatomes ahamba ahlangane ahamba sabalale kanje so ukuthi lihambe lihlangane bese uyashona mase hlangene nako futhi kusayimpica abadala kwaleyo yebo so engingakusho ukuthi ibhande kubona ukuthi uqale le rash le ebuhlungu ngalendlela ukuthi ebusuku angeke ukwazi ukulala makuthune ebhande lento engakuvusa ukuthi ugcina impela uze uya kuye odokotela ebusuku lapha e-casualty uthothi belokhu uzwa lobuhlungu lo ulokhu unwaya but unganaki kodwa ke ngenxa yokuthi phela kuye kuhambe ngemsipha okanye ngama nerves lento esithi umuntu egcineni ngesilungu uba neneuralgia ingoba leyo nto leyo isuke ngishile kwaseqala ukuthi iba kuma nerves endings so masiqala idala inhlungu sese ukuvuvukala kuba khona inflammation but ngaphandle into esizoyibona esikhumbeni sizobona umuntu nje namaqhuqhuva amakhulu anamanzi ongathi uma uqhumbuze nje futhi iphinde khipha amanzi amhlophe makusa-eli so ngayibeka kanjalo inga yesikhulu into elaphekayo noma kusuke sekunje phela hayi ngeke isalapheka no ibhande liyalapheka it's a virus but ikhona indlela yokuthi silaphe through use of antivirus agents esinawo atholakala ezibhedlela but it's not just ukuthi treat i-virus kuphela nama symptoms we understand that the skin lesi esiphihlikile esinezilonda siyakulapha lokho ngoba khona ama-topical creams esiwasebenzisayo siphinde futhi sibanike izinto for repain so angezukwashwa amagama ke ama-drug ngoba ngifuna bese bakhona i-confusion i-patient masifika lapha kweyindawo besithi akusikho lokho engakuzwa uDr. Mncwango akusho but nje into elaphekayo impela